هەر سەبارەت بە بەشداریکردنی مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شاندیاوەری لە کۆڕبەندی ئابووری داڤۆس میوانیش کەمان لەگەڵدایە هەر سەبارەت بە گرنگی ئەو بابەتە قسە لە زیاتر لەگەڵ میوانەکەمان دەکەین. میوانەکەمان زۆر بەڕێز دکتۆر کاوە شاوەلی ئەکادمیست و دیپلۆماتکاری کورد کە ڕاستەوخۆ لە پاریسەوە لەگەڵماندایە. کاک دکتۆر شەوتان باش، زۆر سپاس بۆ بەشداریکردنیشتان لەگەڵمان لەگەڵ کوردستان 24. بۆ سێهەم ساڵە لەسەر یەک مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشدارە لە کۆڕبەندی ئابووری داڤۆس، بەڵام ئەم جارە شاندێکی ئابووری گەورە بازرگانان و سەرمایەدارانی کوردستانیشی لەگەڵدایە. ئەم گرنگی بەشداریکردنە لە ڕووی سیاسی و دیپلۆماسیەوە سەرەتا چییە؟ بەێ پێشەکی شەوانگە و بینەرێت کوردستان 24 باش بڕاستی vê carê ev sêmîn cara cenabê serokê hikûmetê bejdar bîtin vê kurbandê em hemî zanîn ke kurbanda Davos pir ya gereng e bes vê carê taybetiya ku em bêjîn ya hey bû be du sê tewere. Yek şandê Kurdistanê vê carê şandekê mezin e çend her gel cenabê serokê hikûmetê که شاندکی مزن الگل بازرگانی الگل بزنسمن میل کردستان الگل و هر واسا اوه یکمین جاره که عمل داووس ده مال کردستان هیت اوکرین آن هات اوکرنه که اوه جی تشتکی پیروزه بو ملت کرد و تایبت بو کردستان عراق که ده بویره که شن زیدتر ام خودین ناسین بو خلق بجدار الوی کربنده ام همین زانین بتر 2800 کسا ده بجدار بن اف کسا نه هماید کسی تکود بیجن اعتیادین اف کسا همی هر ایکی تأثیره خوی های سر جهانه زیدتر 6 سروک و سروک وزیران ده بجدار بن بتر 100 دولتا 2800 کس او هر کسک یان ام بیجی مستثمره یان تأثیر خوی های یان اکادمیسته یعنی لابد یکه که تأثیر خوی های لوی جهانه جبر هنده وی جاره بجدار بونا سروک حکمت کردستان تایبت و جاراسیه ما طبعا بجدار بیتن اشیم بیجم چاوه که دیگه پر یه فراوان ده بجدار بن و تأثیراویجی وی جاره ده جواز بیت هدو جاره دی هر اچکو بحث کری انشاءالله ده چندین چاف پیکتن هبن الگلوان سروکا و سروک وزیرا و مستثمرا و وزیرا ده بین خلال و 4-5 روزا. زۆر باشە کاک دکتۆر بۆ خۆت باش دەزانی نەیارانی گەلی کورد و خەڵکی کوردستان بەردەوام هەوری ئەوەدەن دەرگاکان بەڕووی خەڵکی کوردستان بەڕووی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە دابخەن تا چەند ئەم بەشداریکردنە کارایی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وا دەکا نەک نەهێڵە دەرگاکان دابخرێن بەڵکو ئەوانەی داش خراون بیان کاتەوە. براستی امد زانین امد منطقه که جغرافی پر یا زحمت نه آسانه یعنی دورو بری ما لوانه گلک خیر بو کردستان نویتن بس براستی اتشین بیجم تایبت که جناب سروک حکمت برز کاک مسمور تأثیر که پر ایجابیه هیکووا درگه ها وکت چه همی شکلی بیده به دیپلماسی بیتن که چه بیتن یه راست آستانگت هین باز اوه چندمین جاره بجداد بیتن وان کربنده طبعا داووس اوه جاره سیه بس گلک کربنده دیل بجدار بوی بجدار بونا ما الویجهی اوه دلیل اکو دجمن ما نشیاید تشتکی بکد چونکه هگه تشتک شیابا بکه داره آسینیتن وی جاره برینو که بز براستی جی اوه دلیل که دیپلماسیت حکومت کردستان تایبت دیپلماسیت جناب سروک حکومت که وکر بردوام بجدار بیتن وار کربنده و هیچ دجمنی چه تأثیر نبید راسته دشمن یک کار خود کردن من بحث کردی احتمال خیره کردستان نوید احتمال نوید دنگ کردستان بگهیتا و کربنده بس وی جاره بجدار دبید نه بس دنگه که هم بجین پیس دنگه که گلک پیس و دلیل چیه وی جاره وکرنا مال کردستان که دپتر بو خلق هیت ناسین کو کردستان چیه ملت ما چی کریه شهرستانیت ما چیه میجوی ما چیه آبوری ما چانه و دیکا چا
خلق شين بين فيرا مستثمر زيادتر مفايخ وبينن وبوماجي هر وبواجي طبعا بس الشيم تأكيد كام كو دمن النشطن درجها بقريد أبدا. زور باشا كاك دكتور كاوا يعني جيجا لو هولاني كددري بورا شاشاني سرمایه دار و سرمایه بو هرمي كردستان ديسانو دقرمو سر بابت سياسي ودبلوماسي كان ايوه بو خوتان كسشي دبلومات كارن دما بزانم يعني جيجا لا زياتر لا بيس كونسولغري لا هرمي كردستان هي تاچن ام سرداني سروچ حكومه وادكا لولاتاني تر اوانيكا كونسولغريان لا هرمي كردستان نيه هاني ندا اوانيش كونسولغري وكو ولاتاني تر لا هرمي كردستان كنو براستي زيادتر سو چند قنصلية الهبليري هين للأربيلة أما تظنين وهذا تشتكي پر باشا أم هول دين زيادتر قنصلي بهنا ذكرني الأربيلة طبعا بس بالمقابل بسيستم الدبلوماسي يعني چند قنصلي هنا لازم ماجي بالمقابل نونراتي الوا ولا طهابن جبر هندي أم هول دين كو زيادتر قنصلي بهنا ذكرني الهبليري بس براستي نسبة كردستان بتر سو سي سو چار قنصلي الدار بيان دولات بهز جهان هفليري هاي أفا تشتكي باشا طبعا أم هول داين تايبت جناب سروكي حكمتي هميشه يدخل هول داتن كزيدتر دولات بهن قنصلية دخول أربيلي بكن أم يك تشتي باش بزانين يعني لو كان أوروبا وقال خلق جهان كو بزانين اگر دبرك هبيت يا پر آرام بيت ويا آماده بيتن كو پیشوازيا مستثمرا بكتن همي لايانا و اوجي كردستان و پايتخت و هفليري أربيلي طبعا يكتش قلقي مهمة اف سياستا هاتيا رسم كردنه يكم جار که یا دانای اوج جناب سروک بارزانی که اف ربازه دان و سیاست که اوی دیج بردام دیج بچن که درگه بین وکرنه دا دیپلمات کار و دیپلماسی زیادتر بین کردستانه بس نسبت کربن دوی جاره پریا گرنگه بوچی طبعا املوانه سال ما پیچه بی دو جا سه جار چاف پیکتن مثلا سروک که دولت بهت ام بچین گلکش بر کار دیپلماسی باز الوی کربنده جناب سروک حکومت شد خلال چند روز کادا لوانه چاف پیکتن گلک سروک وزیران بکد سروکت حکومتا بکد وزیرا بکتن جبرند برهند پر یا گرنگا و یا مفیا و از بینم جی وی جاره جناب سروکی ده حول ده سروک حکومت ده گلک حول داتن کو زیادتر درگاه بین وکرنه بو دولتان کو بین کردستان چه کار دیپلماسی بخو بکن یعنی بیجن قنصلیا بکن یانجی کار آبوری چونکو هر اچکو من بحث کری اگر سرانسری عراقی ناوچه اک هبید یا آرام بید بو خلق جهانی در و اوجی کردستان و تایبت اربید زور باشا كاد دكتور كاوا بخود باش لزاني استان روشالاتي ناورات تقريبا تواني بلين قري قرتوا تاكشيني سقام جير هم للروي سياسي للروي دبلوماسي هم للروي آبورية وهريمي كردستان تا چند ام شاندي هريمي كردستان ومسرور بارزاني دتواني او راستيا بولاتاني جيهان بولاتاني باشدار بو سركردكاني جيهان بقيني كتاكشين بو سياسات بو دبلوماسيات و بو آرامی و سقامگیری در روی آبوری و هرمی کردستان. بله خلال وان چاف پیکتنا طبعا ده چاف پیکتن خلال وی چمپیونز رو گلکی نکرده براستی همین عادات تأکید دهتا کرنه که کردستان یا آماده پیشوازیا سرمایه‌دار را بکت یا شریکا کمپانیت مازن بکتن یا مستثمر را بکتم شوی که گشتی نسبت ناوچه کردستان یا آرام نعمد بیجین اول راپورت دولت جهان و اوروپی و دولت دی همین تأکید کن که ناوچه که آرام خلق شد بچید کار بکت و استثمار بکتن و کار تیدا بکتن کردستانه اجبر هند وان و جاره هر کم بحث کردی جناب سروک حکمته سر دو توارد سرکی ده ایش کتن یعنی ده شول کتن ایک او شانداویل گل تایبت زیاتر دیپلماسیا و الگل او مستثمر الگل و بازرگانیت کردستان الگل زیادتر دو وکرنا مالا کردستان ام همیز زانین وکرنا مالا کردستان چندین پرتوکل ویره و همیز تقریبا 4-5 زمانا تعریفت کرد که کردستان
چند یا آماده پیشوازی وا کمپانیا و پیشوازی وا مستثمر بکتی یعنی زیادتر صناعی کردن و تعریف کردن بو وی خلکش بر هنده ازت بیجم طبعا افکاره که جناب سروک حکومت دی پی هستیتن اوجی میجا یا آماده کری نه حسام پروژه که دروجا نه بگل آماده کری دو گهینا ذی خوناخه و انشاءالله خلال وا 4-5 روزا دیگلک تش دیار بیتن خلال وا چف بکتنا زۆر باشە زۆر بەڕێ دکتۆر کاوە شاوەلی ئەکادمیست و دیبلۆماتکاری کورد ڕاستەخۆ لە پاریس لە فرەنساوە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان شەوتان باش